Abusia obaso amesro me hia wadwen kire drop your comment na ebra baako ewo deportation camps sia ewo Germany abonten so a ye bra nipo betimi agye no afrim eye oba sabi okohia no a ofri eye Russia oba no so ewo yale a ye friend HIV na oba no se ansa na be ma no ebenya krata no gise wawale no ansa na wagye no edna tenem esi ye bra yi enkochusu HIV ni bai no nya krata anase onjai ni deport no enko omai Ghana mu ene ya adwepan ni aka enkrata mu King Kong aka Fufokin aka be man fa yerenim enya fom aka mitwa na omatie Mr No Pressure udi macha pressure be de fa na sa from Mr International Man ye kasa kire wiase no na bi muso kasa kire eyomnamfo na meka for tap send edama tap edwumade ko maso ya snap so send this kafra man ne ediko Ghana tap app na meka for dama o first na use app na be eye promo code eye adwenepahene no bagu benya discount kama sai pepe abusua ye bra baako ebeduru Germany he say 1 year 6 months enie 1 year 6 months enie ne bra ne ba ye no sabio nipa bonfo bi ananko no mo ba be ye nkrata no nipa no omotwi no aye de edi oba bi ye na jo be ye krata da man se na oba no kwempo no onya adwuma nto oba no antimi anya de anwale no oba na gine sikadi na wei ene ye bra no adwuma na oye eye Amazon company ya sabio ehun sunso anso eba ya amanfo ye chichichi Ghana fo breed e wo ho no e wo na ye bra no konya adwuma wo ye de wo ye na adwuma ye ni ma no ena nkomodidie bebre de e koso e wo ho ena Ghana ni baako en Afghanistan ni enya ntokwa e wo ho ena Afghanistan ni duadua mu hunu se Ghana fo ndodo na ye adwuma wo ho no eni nkrata Ghana fo ko adwuma mu a kasa no doso dodo ye nte kasa no so na wei ena akwa no epre ye saa ne akwa no ekontokwa ntintokwa ni mu no ena sabi adwuma wura no etwe fon ena ofre eye German kuti ofre police said there be the way antokwa no koso adwuma mu sana Afghanistan ni no ne nati bibi so ne nati bibi so say Ghana ni pa o adwuma no ena a kira Afghanistan ni say saa nkofo wo mu ni nkrata enti me na madamfo no o matumi adwuma mu ha na adwuma no matumi mu no me mpese sabi o mbagi hin e adwuma mu ha ti saa de a wo no mo hyeda nkontokwa na Afghanistan ni no ene Ghana fo na ewo no hu so mu ni nkrata na esesa ntokwa so aso adenta ntokwa ne baaye omo aye se sabi Afghanistan ni ema Ghana fo na dwuma enye na Ghana fo so mu ni nkrata no so ema omo bati so ka chom se da bi omo nya adwuma no adenti a chef na ngasa na se omo se adwuma no ede eye na omo so no Afghanistan ni no eye na adwuma se mo betumi wo hade a me senior man te se mo ye na we na ko fa ntokwa kese pa ba adwuma na boss no free police say police for nya de emra dwomo to mo baaye no nurse ye nhwehwehwe mo ande nua ba ko dwane ko hye toilet so the toilet so dwane ko hye no na a police for no air control ene ko chie saa enua no ba ko so adwane ko hye store room ne ko che no so na do ko hye store room no krampo de ono no sabi fo fie edi ne ho aka say ne tie de etwitwaje no ema ono no krata aram se no kuta itiri krata nto no de am say esi ano ono no ye deport no ye ka ene de eto no so anase be mena ko back to Italy na enia baako a ono ebesi obeye transit of France transit obeye of France na obewura mu Germany ha no saa enua no sabio da wo be duru kromu a enyina no fingerprint ayaba say o de visa eye single visa ene baaye no obeduru ye no so no obeduru mu Germany ese straight you can take it ebewura ha na anu me ka asa no kire mu but mo antie me no ka say ye nua brante no ewo deportation camps see am no ka say this time Germany no omu deport ni pa rough me nua me ntwa wontro omu deport ni pa day in day out na sa brante we eko disco na disco na okoye no ko hia abaya bi broni abaya a wo ye Russia ni no ko hia sa Russia ni sa abaya nso eda aduro so na uhu abaya na me omu send ni picture problem no na me say we don say obi o HIV na esi anipa wa fa lawyer amaye nua no ena de saa no ma we si aba kire me saa adwenepahene bia na da achi bi obi akoto saa nso hwenim bia na da achi bi obi akofo saa the same similar situation mu nti esra fa to dwa mama me kwan se me fa to this time nsem na eba no anu odene nti esi ne nua be ma no edam se sia na ese omudi ma ne date eso ofan free kroma se enye enko ne ndi port no nko no na we na abaya bia okohye no disco abaya no wone na koda ba akomenu miensa na wone abaya no elda no abaya no force enua be ma no meni enua be ma na gasa odem no adi nkomo this time na echew na so bi eben na okoho a wo kwan wana wa so ni nipa be ebedi nkomo nti meni enua be ma na ye de ekasai na o chem sa adwenpan ne me story no e de enio meni abaya no share o disco no meni abaya no kokodai
me de na wo mitrim se mpese me ne da na wonyem ewo ma me na mde nya krata na aban na ekira me se onyanya ready nti menyusu eye rubber de condom ye ne be ma ne yusu condom no ewie ye no wonne dai baako mienu miensa na abranten ne de because ohu oba na ne ho ye de ne ho ye na kono na wei na oba na kan okra ankyere no so wo ya lebi say you because oba nim say okasa no kra kyere abranten be jai na chie de edi enu ntina o ma abranten yusu rubber no say da abranten menya sa ya le ne bi ba aban disease ne wo num no wo so da aduro so na aduro na wo da so no wona ne da na yusu rubber ana afena no a ebinya da ebinya wo nti ye nwe be ma no na aban no enten nka nti amse later na aban no bete ne nka say nwe be ma no odamu a odobi krata na ye adwuma ene ye kye no ene wokoko dem nti ndamu na odamu no ene kofo ansem de eba ye say sisi na be deport no na enua ba no a wo ye Russia ni no so abudo ama abrante no ntokosra no e wo cells on deportation camp no ene wo kira abrante sisi no ya fa lawyer edama na ade be twitwa age wo e ya awale awode mnyanya ready na esi akomiti nya de enyem impromptu sisi na awale no condition e wo mu edie me no yi ne krata de kire no se me wo HIV ya le na wo meso no enie eno ntina me na wo da na ma wo yusu e condom no abusua meti asem no medonya me se me be ma but me jojo me am jojo ye me ho eyem se ji na wei na ba na chechemche nua be ma no se ya le se na wo me ho ba ya le no ade o hu nie metimi ene wakom doctor ho ama doctor na ama woduro a sa do no onomu a enya dead cancer sa disease ne beba wo muntem ubenya kra na ebi anya nne ne chena ena wunya krompo na Germany ade mu onuro mo ye dom do mawo na esi asem a abato no se yene be ma no se onhunu se one aban enwale aban na o HIV na o da duru so no wone ne nwale na onya krata entena kromu a ana se ma one ne enwale wonyai aban ne nsinchen na yen deport no ko my Ghana mu ana ntabusa asem a edaja no na we ni nwe be ma etumanim no nam se da bi asem we de sabi ano edene me koan sabi menya obusuani menya obi a metimi ama wo sa advice no koan nti asem we de ese sabi o yetimi edetudwa no ma me kwan sa adwempan de se obi a me hye no metimi eno ma me live interview ba me sro se wo de fatudwa na etiefo e ma me adwenkyere esi ano ba drop comment ye no be ma no won wale oba na wo HIV na oda duro so no na aban no e me na duro e mo no ho ban na onfanya krata entra kroma ana se onyai oba no ensi wo o se odika na oba na da o afifi oba na no ya he no test ba test ne results nya mai ade o no menu be ma na akwa test ba test ne results nya de mi na esi ano enam so oba no e yale ntino o ka so ne wale a e quick ya de krata ma ne tentem oba no e yale o da duro so ntino ase wiase nyina apa no no be ma we ka so ne wale a e ma ne krata tentem disa be ma no eno oba no enwale ewo sa ya le wesim na onfanya krata ana se onyai krata no eho na onkofie drop a comment because asem we say dey e bai no na ano de enu be ma no odam ame no ka say wodam says good man's nie says man's nie na ye enu be ma no adam because of say enyoma na oba no ene na ka no ene lawyer na o mafa no no enti no ena etwetwe no ma so nkoma deport no dada but o ma hunu say wona oba na kra ka say dey ada nti esia no makwa ne test a results nya nya de ema abonten ti results no so ba na bia wo bia na adwempan TV ni BeckyTv e de bebrew e bia na waba abrochire na ko pie sa situation we say bi so pia ko pie so no unhunu ne obeye dwene na ko achire na share this video e de ema ye no be ma no sabi no haka adwam abrochire nkrata me yemu po ahye me enye ezo abrochire nkrata etimi ma obi a wonim wi nom ekonum wi e obroni nchen obibi ni nchen wonim jot nom ekoje pass ekoje jot enom abrochire nkrata ma nipa bebre fa enoma bi mu a enye abrochire nkrata enye betesa enu nta asem we de me comment me fa hye me kotodwem but me ka kire no eno ka kire me sada me fa ntodwa na BeckyTv adofofo adwempan TV adofofo e ma na adwenkyere sesi a ne no be ma no ye TC letter abeto wo TC no wosanye a wosanye no sesi no ma prepare bibia wi but oba no ene ko rescue no oba ne kokogye no ko twitwa gye no se ne mpana nie sesi no wonyem adobeto ya abobe ma no se be ma no wone ne be wale ene waka no kra kire be ma no wa bra be ma no abepisa situation we mu
tam na bema ne pesa situation no oba no nyan kan kire no ba bema ne pesa situation we no oba na ka no kra kire no say me Russia ni yale sei ene da me so nti yale we no sa we pene awale me ame asensan krata de a ene obenya krata Russia ni nso kuta German passport okuta Deutschland passport anga say emu odu den sesi abrante ni obay wale a actually 2-3 years onso ti ko chocho exams e pass onso benya passport no bi wa nka obeje krata no ana se wa obegya oba no ho no akọ my Ghana oba so a no ahye video no na drop comment na se biye nua be ma no so no wonya afutu ena na kine ya yesre mo because ade we dey emergency ade ahohia yi pa Ghana fo Africa fo ye bre e wa kontum nkrata mu nsem emu enye betesa obu oba be du kromu a eno ma wo fam nua be ma wi wa bre yi pa wudi kan ye se ono bi ye awale nkrata nipa na gye nsika edi onu anu nua Ghana ni ba agye nsika edi eno na chi no oba akohye no disco no ya le sei ena da no so ya le no so no oba no se ensai rough o da duro so nti se enu ebe ma no obe wale na agye krata atena kromu ade a ene obe wale no but on wale no so dia ene onko my Ghana mu ni ndi port no se oba no ede nsa ahye deportation ase oba no ede nsa si ase se mene be ma no ye nwale biem dia ye de ne beko ba oba no ehwe be ma na dwene be ma na ka chen so man 2 weeks na otwemenu no ese na otwe ba akotwem aka na otwe ba ako a ese be ma no etimi no oba no ehihya wale nti abusua asem beto me na aso no nam se we die AdwenepaheneTv BeckyTv yentimi fancy ya dofofo ese de beto abonten se de abrante no ma me kwan nipa of our lawyer man no enye oba no contact no oba no kasa etim kohia e wo deportation camp o edi nkomo ye hu oba no picture ene bibia ba bibi ntino yentim fo pictures emegu abonten yesre mo pa mo drop mo comment na emfa futu we se emenu be ma no na video no wo se obehwe se de be ye obe comment na wo fa futu e de ewum obo so meka fo tap send edama tap ejumedi komaso ya snap so niska e free amano na de ko Ghana tap app na meka fo dama o first na use app na be here promo code Adwenepahene na obagu menya discount kama na me obo so bo asase won shira do bedie na obehye empa free abrochire mu nkrata asem abrochire mu adwuma asem abrochire mu bre ene mu nsem bia no enye bete BeckyTv ni AdwenepaheneTv YouTube mu subscribe TikTok ba bia mu follow ye Direct TV Ariana page mo follow nye de emaye so da be ada the video be egu a mo sabeka areho Africans ye pre drop your comment na ye nu be mai onfa mu aba onfa mo futu na me de agimensem peace out odo mi kokro ma ba o na mpa toko edo he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tuna fi na send there e kwa bet na me announce tap nka dia tap send no so ye dia apo aba obia da no dugu no phone so na wo dey register the send ska kofi ayente na hwe sa na wo kwa bote ko cheska extra man mesrew me kan fo tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew and na wo send so mesrew o first transaction be no wo so wo hia promo code mo so ba Adwenepahene Adwenepahene edagu yes ntimpacho ubogu ma wo Europe kwada obenya €5 free before the some party for some can tap send edamount wo America so Canada dia mama $10 to miss now men ha oba ho for say enkwa bonte no bi akoso pe mpacho wo biara no na eko some kwa bonte dem ma download this see atena fie mpacho na relax no one say kwa bonte be me hu say me kwa bonte mama na ade a am de krompo say first for no musu credit card dem kuma and na de tap Paul amante mo say dikanfo obehu ye mobo wo se unsu normal bank card utimi dey register SMS ka kofi asem atadwe ya tedene ti tap aba ama hiafo say SMS kan ko Ghana na rate no so kama yenche bibia mama mesraw me ka fa ma on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesraw promo code bogum na ho hia me Adwenepahene I nanya €5 free no more Canada so ni US so so benya $10 say your day me ade afo de uni se me na tap ye kama tap send abusia
rate mo hene AdwenepaHene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi